Kaj fura? Duj tu. Na krevlov. Dej veki! Dej sliki! Zdaj smo že videli, kako se vlaga, ne? Ajmo, kapan! Čas dneva. Zadovoljen, da si premagal Ceca, če ne že vse druge? Ja, zadovoljen. Kjerkoli od nas bi zmagal, bi bilo kut, ne. Zadovoljen sem v bistvu sam s sabo, ker sem se vrnil po dolgem cajti, pa danes sem si pač rekel, da pjalo bom svoj ran, ura bo pa povedala, koliko bo, ne, tako da zgleda, da sem nazaj v iger. Avče? Nič. V bistvu, zdaj je tako, imel sem tako poškodbo čist izven bicikla, tako bedno. Bilo je ful, če bi bilo malo drugače, bi bilo veliko huj, tako da sem v bistvu orto vesel, da sem lahko spet na bajki in sem na bajki zato, ker mi je kul. Pa ko se furam, mi je carsko, pa se zabavam in si bom tako tudi vzel sezono in vse na easy, da se imam fajn in to je to. Koliko bo pa ura pokazala, bo pa pokazala. Kako je šlo? Kar dobro, no. Glede na vse, kaj furgo, kar smo redi zjutraj, ne? Da je furgo eno dnevo, tako da za danes in trening eno. Zakon.
zadovoljen? Kar. Boljšno. Boljš. Kaj še? Povej kaj, no. Skor dirka sezone. Ja, bicikl me malo zabava, vsa oprema. Drugače pa bo. Trenirali celo zimo, spet. Se pravi, z veseljem pričakuješ avče. Ja, če bo bicikl zdržal, zato ker Nihajka že poka, že tretjič zapored in nikakor se moram uskladiti z opremo. Pač nagaja mi. To je to. Kako je šlo cec, povej? Ne, ja, v redu. Ja, v redu. Ne vem, v redu. Malo bi razširil, kak drevo bi dal v stran. Da v manj masaž šprical, ne se ne, zabavam se. Vaš drap malo. V redu je šlo, ne vem, vse, kar smo mislili, se je tako odvilo, kakor je bilo. Ne vem, sam sem sicer zelo malo vozil po prog, ampak je še vseeno mi tu, ne vem, kakor jo poznam, itak smo tukaj peš prehodili, da ni problema, kar se tiče poznavnosti proge, sam je pa fajn mogoče malo se pelati. V redu, proga je zakon, organizacija je ratala, ne vem kaj, no, gledam. Čakamo avče, ne? Čakamo avče, ja, vse je to. How do you like it? It's good track. It's good. Your Good first to- time here? You've never My raced? first time here, yeah. Slovenia racing. It's cool. Like Vse it. ste malo behavt in en slovenični ren, no da? Yeah. Yeah. How do you like the format? Just like test, timing, training? Yeah, it's good. You can do one run after the next one. It's good to training. It's super. Perfect for the start. Koliko si lahko zadovoljen danes? Bo za začetek. Koliko si pela? 2-0, kje je najboljši cajt? 2-0-4. Pa ni. Počasi. Pred zadovoljni rajš biti. Zadovoljen, šefe? Kar v redu, ne? Kar v redu zlaufaj. Veliko poravljenih, nekaj poškodb je bilo sicer, ampak mislim, da nič hujšega. Bo v redu. Še kaj? Vprašaj. Ostajate na otvoritvi ali boste delali še kdaj dirko tako? Dirko? Ne Ali je vem, to to? po mojem bomo še naredili kako tekmo, ampak pustimo zdaj, evo, danes je, da vidimo bilanca na konec, kako bo. Mislim, ne finančno, ampak vidimo, kakšni bojo odzivi, a ne splošno, jaz mislim, da so zadovoljni, vsi, ki so soglasni, ne. Pa se bomo bolj pomenili, ne, po sezoni.